La me ka din de be mi chua me sho song mi chua me sho song na Chero number ne serona tenenge tenema khandro thutik ki chewong chi ma bigi inda tene che number chigi chigla kechashi mana ne tene kusembu shuro nama my brother and sisters, now I'm going to start the empowerment of Jana Dakini from the Jom lineage. So I request everyone to keep silent, to order to listen and receive the blessing of initiation. Ta wang di mapiwi ngela wang gi danta wang shuguya gi peyen jumsen junso tene robsji ma shugi inda chitang arangso beba dang sharpa rukpa yormo tamang suinayang lama din sogi wang nangdu wangi tenthadang wangi pen din so ma tene suyagi tene palke ka suyagi luksur shira yosamare ngemani ngemang maso chung indu ne jejabu gi jemanyong ta inaya ta tingsang tuchudang tunne tingsang gi tuchudin so midin so tene namto sabu tene yenden chenbo chi yenden chenbo tene namto sabu gi midin so la wang karijine nangi yore torma karijine chargi yore lama seken di karijine tengu gi yore wang di karijine shugu gi yore dinso jumsen changmas ji malana tene loma dinso tene namto chabu cha wa yedu tene loma dinso samba mazo namto ma bucha tene chegi dowa on tene di ta tingsang gi buchedang tune tene khambala shabden ji so shaba inaya shabden karijine chogi yu torma karijine chargi yu ludi karijine sogi yu Sebuk di karjine tangi yu, romo di karre, singen di karre, nga di karre. Tenso sangma, tene lama ki ma loma la, jindala pa sum tumna yabodu shugi yu. O te indu ta tering khandro ki wang di korla yang robzi chi shugi inda. O di serona. Ta wang di ma piwi nge la e tango shordu e teji shugudu che nambala ta lo tapar lo rere shindu tema rere nga su de zom nangi yore tene de zom goya ki jumsen di nge ma shugi zom goya ki jumsen di ta chitang zom goya ki jumsen mangpo chigi nane jumsen ge chesho di kare shudu ta Beba senaya, Drupa senaya, Sharpa senaya, Mukompa, Yormo, Tine Nubri, Tangaranso, Himalaya ki Chol Shukengi, Nambasanje ki Chö Joken Tam, Sanga Dorji Tengi Chö Joken Chang Re, Guru Rumbushi ki Chö Joken Chang Yendu, Tine Ta Arijabu ki Lumba Chingala Levi Yongdu, Chö di Nyam Jogi Yore, Nyam Goya ki Jumsen Kare Sedu, Lama Traba Jaya Kale Kabu, Gyomba Jaya Kale Kabu, Tene Cha Yongdu Tapugu Dinzo Deke, Tene Kashe Jagala Kewa Inaya, Payudiba Kewa Inaya,
첨부 대라 차용도 되네 아메리카기 룩수도 보지 차네 마랑 속에 람룩수디 팔라 되네 람룩수 라와기 마세 되네 최디라야 규적 구두디야 시라 메켄차 되네 차게 요바디 단체나마 탐적이 갱갱가래 어디인디 되네징 마차야기 체도 되네 라만나바데 펩 되네 총바된 속이 들어보 레름들의 소낭바이나 되네 참삼 추기 레름들의 소낭에 드링기 접어든지 소낭바이나 되네 당국이 람루수 마냥 추 마냥 되네 부고된 소양 부고된 소라 인지메지 중도가 손에 사캬 펜드다게 가르송 요레슐루 집이 리파 요괴 젤라 예스 제네 송 요레 어디인디 부고된 소라 랍던 야고지 보고 요레 금바든들라 티야자고 초소든들라 티야자고 왕슈살라 티야자고 덤바든살라 티야자고 근데 매와이나 중중갑소네 되네 첨부 차도 값소양 되네 최당 하는고 차도요래 대인도 좀센 되네 찍라야 따네 즉 좀센 되네 찍라야 따네 만속이 로딱par 되네 최기 레름 조바야기 좀센 찍대 슈기인다 아 좀센 찍디 가르에스드 나 좀센 카셰지기 나네 좀센 찍디 되네 나파 사제바지 인사네 세 다다라 이나자 세 치마 이나야자 소사고야 디페 개침보 임바 체나바 탐적이 캥캥가래 소 세겐다 찍 소남 세겐다니 개와 세겐도 좀 타직바라와 소야고 마사 개와야고 마죽 소남 야고 메바이나 세 치마 년송 조야다 파샤 세 다다라 이나야자 되네 총람조 야고 마용 나와 사와 막고 용 깽엔 받치 막고 용 되겠는데 창마 되네 소 마사 소야고 마사 개와야고 마사 소남야고 마사와 되기 따래 동조장 다 대인도 세 다다당 세 치만 니가게 된다라 소지 살고게 요래 개와지 죽고게 요래 대인도 다 로딱바랑 가랑 속에 되나 초거지 당게 요래 트마 단다 든좀 딱살게 토네 되네 트마게 토네 먼저 초거지 당게 초거데 땅 용데 값소 될라 좀 되는 창마 소사메 용아 체네 소사바 이나 세 치만 양송 줘야 될 뢰이 세 다달라 이나양 깽에 받치 마용야다 야메나 뉴로 줘야다 받치 세야다 레든 주비야다 창마 소데 사고게 요르바 어디인디 샵된 조자시 소사고야기 샵된 조자시 야포지레사레 테네 테네 딜라 좀고야기 좀센 찍디 슈기인다 다 좀센 소직 숨바 좀센 숨바 소디 네 테나 든좀 최강스 제네 다 직된 미납받은 소라 되네 최마다야기 람루수든지 차대요 다 로파지 주장지래송 지당 최마 슈켄디 되네 네 소샤주지 말에 든좀 링바기 값수 종샤죠 최당야 든손에 파탐바 산제다 마치 랍릉기 값수 종샤죠레 마도 네 소샤주 지강 말에 이나양 다 탐적이 캔슬다래 되네 직된 미납받은 소라 되네 대존에 그룹 존에 최마 땅 따야기 대속인데 파철 나랑 이 정이 가르세도 되게만 좀네 다르송 되네 좀네 최마게 속바스 되네 슝기 내가 레켄다 송바다 록자포고다 된소 탐제라 장주 마르포레레근 되네 뚜동 카르포레레다 장주 마르포레레근 텔라 왕제 진행에 최마게 되지 조바이 디불라 라마차바 수메 미자장장 송바자보다 신칼레가 레켄자보다 된데기 되지 주바이니 줄라 디 주바티기 줄라 빼만고 차니 다 등상 동산 니슈딘데 차디 되네 단다 좀 최강 제네 슈겐데 뉴욕라 찍마도 메테 중저보지 섬로 당바이나 다 10주 10제 차대요 최마 속바 10주 10제 최마 하강 10주 10제 근데 빼 약보 차대요 텔라 때네 다 등상 lum바 카사 가바 바유다 젠종다 카사 가바 카실라 레니니 나랑기 숙사요 카실라네
lama shenda de so yang zung nang gi du chema gi de di chue da yang gi de di on te yin du ta lama shenda gi zung nang na yang ja nge zung na yang zo di sanje tembe shakto shu gu gi yore ta te yin du nga zo lo re la tema re de zom tu ba ina dinang la chema dang ge chang ma zom tu ba ina tham je ge de ne chema ma dang gen din so ge yang chema dang hen de zo je yong du chema dang hen nang la ya zu me yong ma che ne chema dang hen nang la ya zu sha na ji sanje ge temba la shakto re ge re din je ra tu tasar ge temba la ning ma ge temba den nang ne tasar ge temba la me re re chi ya zu he ji chung ba ina yang tasar ge temba la shakto chen bo re sa re che ne jum sen chik di shu ge inda di lota par de zom ne chema dang go ya di ki rang so so sa ya dan jiba ja ya chi bu gi che do ma yin ba marang so mang po chik dina ya zom ne chema dang ba ina chema ma dang hen den so gi ya je yong de ka so o ta ti pe za chi bo ji du ya bo ji du ma dina ji zu go sa re sam sam ji de re me yong ma che ne inji ke la ma so na ya kar se gi du promotion se gi du promote se gi du ya je tang wa ngo zhe che wa zha bu tene song zhe ma so na pa mi le ngo zhe che wa zha bu ne chema gi so hor de dang chema ta ya de mi le ngo zhe ya bu ji re ba ina chema nang la zu he ma ko re ba ina si san je tem ba la sha to chen bo ji yong sa re che ne lo re re la tema re tang bo ya gi chum sen chik de shu ge da ta ti de ta de drupal gi ke dang inji ke dang zo chang ba la shu ma go wa che ma che ta sha pa pe ba in so yin de pe ge gi shu sha ba de gi ta digwa che ne sha gi da la so ten de tene chema gi chokba tene chema nyamlen ba ta ho ja ken chema chokba se ne ke sha yu tin jom chokang se ge de tinga gi ming la tin jom chokang se na ya chema chokba se na ya tanda drupal gi chone ne tizin lama sama kyo ne tene ngarang sharpa se na ya yolmo se na ya digi ngö ne tene pema lama khoni tizin re ti nyamdu tene jungchen dang tene lumba re ne peba ne chik tene yolmo ne chik sharpa ne chik tene mukumba ne chik karma ro ne chik re tile chokpa nang la ya kyo sha yu ta ten so chang tamje chema di ya yarje ta ya gi che do chema nang la ya zukhen mangpo so ya gi che do kham so ro chokpa kyo sha yu ten so che na ma tamje la ne nge ne tuji che shu ge che na ba pem me se gi sem shu ya po che ne talen diga so tu ya ti yang lo khashe che ge ring la ten so tu gen de che kombi che gi che na ba gi ga jen re che na ba gi chale ja che mo na sha ba gi dum re re ten de nge ngo ne tuji che shu ge ni da o la so ta nge te ma wang ko la ta nga chu te ne chu zu nga ba ne yang 이 차르고 요사레 콘서트나 프로그램 카가지 요사레 단당하면서 정주 교회 둘로 교회 프로그램도 쏘고 요로 주정가반에 양 둘로만 뼈네 dan스 차려기 프로그램들이 요사레 디디 나올라 대인들 가서 대승에는 차고 요사레 어떻게 당 왕이 꼴라지 예수입니다 my brother and sister, I was explaining in Tibetan language about why we are gathering every year once in this hall. So I was expressing the reason and motivation of organizing such program in New York City. Generally, why we are setting up this program in New York City, the reason is to propagate Buddha Dharma. So since many Tibetan, many Bhutanese, Sherpa and Yolmo, Mukumba, many Himalayas who come from Bhutan, who come from India, Nepal, since they staying here, which is different kind of culture, like American culture, so American culture will change the people of the Himalayan who stay in Himalaya. So therefore, we are trying to preserve our culture and our religion, which is Buddhism. So that is the one of the reason that we are trying to organize once in a year.
And second reason is to organize this program is to propagate Nyingmapa tradition, especially since I am the one of the Dunjum lineage holder master. My duty is to propagate Dunjum lineage. So through this program, I can propagate Dunjum lineage. I can preserve Dunjum lineage. I can develop Dunjum lineage. So this is the one of the reason that we are organizing once in the year. Now we are going to start empowerment. So I like to explain a little bit about empowerment and the meaning of empowerment and benefit of the empowerment. Today can 다 드링 왕 생인데 지당 주바 샤르바 베바 상마 왕 슈엘라 베 베메스기 도난sembo 남겨오래 되네 왕 슈엘라 베메스기 도난sembo 개sem보 지기오래 되네 지 고야양 레 슈기인다 왕 슈에데 베 개sem보래 되네 자sem보래 슈기 다왕 세긴디 카레 세나 다치당 마랑소기 샤베지 초바이나야다 마네지 된바이나야다 벤저구르지 된바이나야다 가리기 체도 제게요레스나 양메나 소사야다 리바자야기 체도레 양메나는 깽에 발제세야기 체도로바 셰마도 테네 샤베 소야다 마니 되야다 벤저구르 되야라서 바카르지네제 다소 소사야다 리바자야 깽에 발제세야기 체도로바 다 사제기 백 마세기 망보숨샤요레 소 사야기 제도 탑시 망보 지바 장야기 제도 탑시 망보 바시 세야기 제도 탑시 망보 내 나사 자야기 제도 탑시 망보 지 송샤죠 나네 탑시 슉 체쇼디 뉴바 체쇼디 가레 세디 네왕 세겐데레사 다 샤데 잡고지 로로 다와 중니스 합다 레레 다와 레레 로 중니스 샤텐 소 데발레다 라마자 쳔보 직자네 왕자 쳔보 슈투바이나 디진랍 체게레 디뉴바 체게레사 왕 세겐디 텐데레 이나양 양왕 슈사 이지미지 슈사데 셴고게레 라마 임바장기 왕 낭초초요 마레 라마디 왕 낭위 주바데 요고게요데 지 중국지 이나양자 베나 드링 칸로 뚝데게 체왕레 칸로 뚝데게 체왕데 중국디레 주바 메바이나 주바 메바자데 왕 슈샤바이나 양데기 진럽디 톡톡게요 마레 티 양왕 슈당데 셴고게요레사 왕 슈사디 주바당 데마직산데 슈고게레사 다 드링 말라 서버 땅바이나 말라마 쳔보 가야메 데네 냠레 유켄기메 유엔데니 유켄기미 데네 가야메 데 이나양 드링기 왕 데네 칸로 툭틱 좀 따서기 칸로 툭틱이 왕준 뱀 메시기 데네 직 팔게나 셰바이나 차부 빼자 쳔보 저 마냠바 쳔네 ngala ye shugini de dine chabje dunjum ro boche da chabje dum se thle no ro boche ko na ba ni ko ne rasha ju inde juba sang tha chu ye juba dege thone nge che number la wang chi pi ba ina dine se data parse se chimang yang song jo la nge bar do dine chlab ju ge re shugi yo la o de je na te di wang second di dön tha di de shuk che bo ji la ko go yo re 뉴바 쳔보질라 다테인디 나랑솔라 semgi nala 디바세나야라 디바세나야 만자와 니요레사 동도 직당 데네 처부직 다직 추기게라 마소나 라바당 차와 세게레 노티 드버체네 나랑솔라 디바기 레망부 사샤드 디바기 레라 니요레사 디바직 데네 차세 꼬르와꼬르 샵덴데 간주르데 덴주르데 드마사 덴소기 다 투겐기 딕바 찍당 야 디 딕바 다 마투겐기 딕바니 빼메세기 충충지 임발라 통토비아 메켄기 빼 차와 딕바 델리지 요레사 딕바니 지바니 디엔드 다왕 생엔디 슈고야디 다 샵덴기 다 마투 데네
denpa dönyagi changma tukingi jiba dikpati wangdigi tuki yoresa onte ta wangi denta da wang shugoyagi jumsen di kena jigre shuginda diche ta wangi jibati dringi wangi jibati zo ningma gi nane dinjom tersal i dinjom gi tersal gi nane dine control tuktik jene shugendigi i wangdi chena mala phuginda de pe message za cheboin ta dinjom changi wangi nane ta chewang이 nane ta yönamena wangji i control tuktik chewangdi re dine dagin shuba dardu ngarangla nyamlendang yunten kaya meba yinaya juba pe mes changmayu wang shugoya de yunten chembozani shuyamare nyamlen chembozani shuyamare wang singin di juba yakku yunten shugo gerba ingala juba ni yakpa juye chena mala piwa yina tugun ngebardo sugure shugiyinda on dije my brother and sister, and before I gave initiation and I was explaining meaning of initiation and the benefit of initiation. The meaning of the initiation is empowerment, means like a power. So order to purify our negative karma, order to remove our obstacle, order to accumulate merit, the compassionate Buddha created many different kind of methods, many different kind of practice to accumulate merit and purify negative karma. So among those methods, the biggest, the highest, the most powerful one is empowerment. So empowerment is the only one blessing that can purify totally obscuration. Otherwise, certain obscuration, certain negative karma, cannot be purified by empowerment. Cannot purified or cannot cured by empowerment, without empowerment. So therefore, empowerment is very important in the Tibetan tradition. So that is the meaning of and explanation of the initiation. Oh yeah, that digas je. Tanya dinema wang du ma phudu kapsu dene wangi dentadin so nyu jene ma shuginda. Ta tangbonge dinema japchu chi pyai bumba chi langwa la sum jene japchu segre digala. Ta wang di shu chocho yo mare rangi lu nga yisum de pe sokare dene dosha shedang timuge lega mangboji lesha di rangi lu nga yisum de pe sokba yindu ka so wang za chenpo zangba di rangi lu nga yisum na tim tugi yo mare pe chasha na kap sokba chi nangla oma luk shaba ina dene oma di tung logi marwa o ti trago rangi lu nga yisum de pe sokba di pa chugo ge yore 추가를 제발라 되네 당볼라마기 추지 난게다 분법 따티 마치고 말을 라마 수유왕 나나야 찍바 찍자래 달라마게 마숭다 마숭게 개발상을 마도 왕지 주차네 람상 고간에 수그르스네 분바지 차가 숨지네 왕디 고수기래 디 추세게래 디 카르세디 왕 슈겐딘소 슈초쇼 제네 르가 예수님 추잡이어다 쌍마소야게 제도래다 디 캠바지 이 이바 되네 객제 세네게 tormaji lampa somne kago 객제 되야래 다 추기 짱마 som마 두케 양랑게 셈라 던캄 던릭기 되네 던게 추라 바르도 저케기 되네 여바이나 추기 잡추기 짱마 som마 두케 다 된소 짱마 까고 쳔네 다 된소마 칠제고고요 마 비고고요 다 천소 디 왕 슈켄기 류가 유승이 나라 천서 마데아 세네 라마게 마 뷰고기요레 떼고기요레 딜라 까고게 제세게레 디이지 켄고기도 디 담보 왕이게라 디조고기요레. So Dhamma brother and sister, before we start the main empowerment, so I'm going to give you two blessings first. First one is holy water blessing, and the second one is raffle activity blessings. So holy water blessing is to clean up your body, speech, mind, or order to receive holy initiation. Our body, speech, mind is not clean enough. It is so much dirty, done by the desire, hatred, ignorance. So our body, speech, mind is not clean enough to receive main empowerment.
So therefore, I'm going to give you holy water to clean up your body, speech, mind first. And second activity is called Raful Dharma activity. So that is, in case if there is some obscuration, there is a dirtiness, there is a sinful deeds that cannot cure and clean by holy water, and I have to chase them out by Raful Dharma activity. So that is the second Dharma activity. So this is what you have to know. Oh yeah. Now I'm going to start holy water first. Oji dar damba zamjene hanam chune chuzroda payi chune dabayi tejendagi tuji Om sarva tatha gata abhike gade samaya shiriye Om benzer sato samaya mano padaya kadra sato jina vadra judro meba Sudo kayo meba sudo kayo meba anorado meba sarva siddhe me prayata Sarva karma suzame citam shiriye kuro Om Bendra Sadhu Samaya Manapalaya Bendra Sadhu Dinama Mebawa Sudoke Mebawa Zuboke Mebawa Anorodo Mebawa Sarvasudya Mebrayasa Sarva Karma Suzame Cidam Jireya Karama Pamaya Sarvata Bhagata Brahma Bendra Bhoma Samaya Sadhu Om Bendra Sadhu Samaya Manapalaya Bendra Sadhu Dinama Mebawa Sudoke Mebawa Zuboke Mebawa Anorodo Mebawa Sarvasudya Mebrayasa Sarva Karma Suzame Cidam Jireya Karama Pamaya Sarvata Bhagata Brahma Bendra Bhoma Samaya Sadhu Om Bendra Sadhu Samaya Manapalaya Bendra Sadhu Dinama Mebawa Sudoke Mebawa Sudoke Mebawa Anorodo Mebawa Sarvasudya Mebrayasa Sarva Karma Suzame Cidam Jireya Karama Sarvata Dharmata Bendra Bhamimeta Bendra Bhava Samaya Sadhu Oh yeah, tati bottle nang laya chusal budi kiyong hindi chusul da chusul chorang sugi da chenam bagi luima yesum di sangma soya ki chedo tene di chusul di shugu yore. So the water attendant is distributing holy water, the yellow color one, that's a holy water, in order to clean up your body, speech, mind. Now second activity will start. The second activity is called Raful Dharma activity, which is for chase out evil, devil, spirit, any obstacle of the Dharma. Ta gekte di ma phuya inda. Ta di yang japchu gi chang ma thupken. Nyamum ki dange risu jurpa thamje. Tene kago gekte gi ma te go gyore ma mewa so go gyore. Oti di ta kago gekte di ma phuya inda. Ranige jige dundro yishi khande korojo ramya tombe ngale tumle ramboje ne zatin jajewe nando turma khado jiro ne baba samso maranje Oma aho sarva buddha agara kayanza sarva bege dame sarva dada katabe vijamwe pe sarva teka ingade savarana Imam Khagana Khangirana Nabalinde Soha Sarava Bege Name Sarvata Tangata Bayam Bijum Gube Sarvate Inga de Savarana Imam Khagana Khangirana Nabalinde Soha
Sarva Bege, Name Sarvata Gata, Bishamanga, Sarvateka, Gade Samara, Imam Kavanaka, Girhana Dambalinda Yezoa, Nase Daba, Ramjala, Nizin, Trubimium, Lobro Nando Marege, Dame Chembro Sanje, Dharma Raja. Subhana Subhana Grana Subhana Subhana Sanjay Salango Prajo, Nambe Samba Jojo, Jede Sando, Sarate, Amaji Sembraja, Jujerimbani, Kandro Tudegi, Sewan Guruala, Dani, Dojelo Penaja, Dojelo Penji, Jawana, Mondo, Daloma, Namji, Joro, Patomara, Wangura Samajue, Lubide, Mendel Buluajo. Lomagi, Wang Nushidi. Malien qui là, Machoué là, les lomba qui Mendeji, Pigu, Sare, the Mendedi, the one such a body, Mansola, Narona, Sicine, Sugu, Jum Center, Mendepioni. Now, before I start main initiation, you have to offer mandala. The offer mandala is requesting empowerment. The meaning of offering mandala is. Oh yeah, tang dinama wang nushidi ma pia inda wang nushidi. Ta wang nushila ken goyagi karidu shuna. A teringu wang ilhadi, idam ilhadi, kandro tutik shugire, kandro tutik, yunjung tersargi. Tene zasungane kandro madi, kandro tutik. Teringi wang di kandro tutik shuya inda. Kandro ishi sogel dang kebar kaya yo mare. Kandro shubare mado sanje rare. Ate yendu kandro sanje kandro tutik wang di shugi yes di kengu. 다 데랭이 왕들라 마자와 숨경원에 슈나고다 칸로 톡테기 꾸이 왕다 즉 칸로 톡테기 숨기 왕다니 칸로 톡테기 톡기 왕스제니 시숨 마자와 진이 슈나고요래 나 양주지 슈바이나 칸로 톡테기 꾸이 왕 칸로 톡테기 숨기 왕 칸로 톡테기 톡기 왕스제니 Wang Madrawa Sum Mushuna Mugyore. Tati Dunge Lakwala Tambo Sumgindi Sebum Chi Zumgire, Sebum Pumbachi Zumgire. Na Pumbati Kare Sena Pumbati Ene Sanje Shunayanda, Kando Tuktik Shuna Tegi, Kuzubre, Kuzu, Sum Tukinane, Kugi Wang Shugi Yes, Gomnam Burabida. Tani Badam Sumbati, Destiny Shuginda. 대인등의 락발라 세범지 소라이 세범도 숨대갑도 체나마 차 태모자미 태모람자미 당에 칸로 툭대기 꾸이왕 수비에
Kuiwang Shua de la Dene, Se Tatala, Parchese, Ne Nasame, Gawakiboyo, Se Chimala, Ninsone Jawar, Shochi, Sene, Molam de Tamnama, on Tele Molam Taptam de Tenta de Dhamma brother and sister. So today we have 3 initiation of Jana Dakini. The Jana Dakini is the deity of tonight's initiation. So in initiation they have many different kind of deity. So today our initiation is deity of Jana Dakini, which is belong to Dunjom lineage. So today you are going to take 3 different kind of initiation. 3 different kind of initiation. Wisdom body initiation of Jana Dakini, and wisdom speech initiation of Jana Dakini, wisdom mind initiation of Jana Dakini. So you have 3 initiation. The first one is I'm going to hold on my hand one of the vase, long life vase. Vase represent the symbol of Jana Dakini's wisdom body. Let me repeat once again. I'm going to hold one of the vase. Vase is called long life vase. That represent the symbol of Jana Dakini's wisdom body. So that is the initiation, the first initiation. So when I hold on my hand, you have to visualize that I'm taking the wisdom body initiation of the Jana Dakini order to remove your obstacle, long life, in order to liberate from samsara. This is you have to visualize. Kando se da jibe jima gandrwa chichi me ba durje go chime se ye mandro to oma aho ayro jana se jama oma jana da gene bama hare nisa ayro jana se jama oma aho jana ayro jana se jama. Tanda wang yi zhe din song ma tam gi me test chine ma nyam du ma tam ya yin da. Now this one is the first initiation. Now the second initiation, I'm going to show you the dharma pill. That dharma pill represents dharma pill which you have to eat later on. This dharma pill represents the Jana Dakini's wisdom speech. The first one was the vase, which one is first one is represent wisdom body, but this one represent wisdom speech of Jana Dakini. Tani lagwa la seri ji zumne de yuta. Ta seri di khandro thukti ki sungi wang yi la me bomu gre ta. Khandro thukti ki sungi wang shuwa de la tene che data pache se seringu cha tene ne da sa me se chima ngeso ne do shochi se molam tap na a o tamjo de chen ser bo mejro yeshe tileresha tile chuje sawara da de sala rinzen do bara de me za om jana da gene bama hare de za ayora jana se jomo. Wang sumba tuki wang inda ta wang tambo kui wang sumba wang iba sungi wang ta wang sumba tuki wang tange de kapala chi lagbala sumai de kapala de la chen ma je tange khalu tukti ki tuki wang shugi ye tuki wang shuwa de la tene se dada passe se tene kenge passe se ring ne nasame Sechima Nyasone Jawar Shochi Jene Molam Tamna. Now I'm showing you a Kapala. The Kapala represent wisdom mind initiation of Jana Dakini.
Kapala represent wisdom mind initiation of Jana Dakini. So you have to visualize again the same as wisdom body and wisdom speech. Shiratoni Tseduji Mishi Dabe Judo Chir Derin Chuji Dungaranja Denya Tsela Wangwayi Rinzin Jubara Dumeza Om Janadagin Bamhari Des Ayurajana Sedam Om Janadagin Bamhari Des Ayurajana Sedam Janadagin Ayurajana Sedam Janadagin Ayurajana Sedam Oh yeah, that tigi Tene Kui Wang, Sungi Wang, Tuki Wang de should Sabache. Tani Dinman Dadar Ki Wang Chi, Jedab Ki Wang Sigile, Dadar, Dadar Chima, Dila Wang Mingla, Jedab Ki Wang Sigiore. Jedab Ki Wang Shugin de Kare Sedi, Ta Dagi Ki Wang Zachembo, Kui Wang, Sugi Wang, Tuki Wang, the should Savadi, Rangi, Lu, Ha, Yisumla, Mayeva, Cheni, Yalmasua Cheni. Du katu idayang rangi lu nga yisumla nyamdu deya ki chedu jedab ki wang sedita lama ki che namba ki gogang la ya tene jadamere skyoge ta ti kharsana wang di chirola de masongwa chen wang di degi wang shu sakhen di lu nga yisumla du tenjang devar shochi sene lama ki sungyo o di wang shibe ki tenda tende. Now the fourth initiation is the branch initiation. The main initiation is done, which is wisdom, body, speech, mind initiation of Janadakini. So this one is the branch initiation. This one I'm going to touch on your head later on. That represent the Vajra. That represent Vajra means whatever you receive empowerment of Krudi, empowerment of Janadakini. Wisdom, body, speech, mind, it will remain in our body, speech, mind unchangeably. So this is the meaning of the fourth initiation. Dayam Mendeji, Tatiki Wang Tambuni Pasumba di Cha, Jedab Wang the Tani, the Wang Sions of Tani, that one the Tangragi Mendes, that one should somebody the Tujiche, Kotinche, and Mendeji Pigu. Now we complete the initiation. You receive already initiation. Only thing is that I have to touch that symbol on your head later on. So first, you have to offer mandala as appreciation of the initiation. Thank you.
Purely, education given on the Kubata, Tanashiki, and Kubiki, Samarolia,Ustobagi. Anyway, she will give us some rest in the Did you do some that the Jum Chulaki, Kuzachuni, and Rabisharia? They think this year we are today. Who tell Chimimoni in New York, Lochilla, Shaso, Pimarili, Nevaku, those who could not have Labani, Kujanas, and Shuada, Anashiki, any normally a Richard, Logan Massivity, Mongolia, 7 Chimimoni, down at Hichamonia, Sharona, and Shua. As a thank you appreciation to those who have joined Rangjung Foundation membership. So there are 7 people that which we will award the appreciation to you today on this auspicious day. Thank you very much for joining Rangjung Foundation. The first person here is Atatashi Penjo. Second, Sring Dema. Janice Gallagher. Thadin Wangmo, Sunam Lama Yormo, Kingong Lama Yormo. And thank you very much. These are the new members this year, and we have now over 49 people as a Rangjung Foundation member. And thank you very much. I hope rest will also join us. Thank you. The